Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syedalun yang menumpuk lon buat videonya. Bertajai viral ke buat video tentang Abusi dan macam-macam bagus dengan edit video Abusi. Dan diperah Abusi ke dirop ke dipoh mati di Hanoi Kanada dan bahkan tengku-tengku yang dakwah yang perah lun ke dirop. Tapi nyan mandum haba dusta daripada tengku munafik yang perah haba yang kongkon untuk kejap minta viral ba YouTube asyik dalam tuah. Video katanya dumpu katanya tapi perti dalam munafik yang cok video katanya edit macam bago perah yang kongkon yang betul bahkan diedit untuk dipermasalahkan atas lun. Tapi hana perkara insya-Allah mandung katanya tanggungjawab ni bakpo yang maha kuasa asyik dalam tuah. Nyokuh mono lun perah sarai bacut. Bek sampai curigaan ulun pergi lun kayo, katumakut, kadipoh, kanyu, kajih. InsyaAllah mentong sehat bila Allah di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.